Mexico por that long hala daga muni datum government against protest long inki hala dag non Gen Z protest sulibom kupi polon te hala dag muni tum protest rate ke government against latanang than polapen bangkwan phalonon an arrest tang mate bangkwan ki thidun tang mate bangkwan lo injured dun tang la so a protest long latanang than polapen what's the reason behind that Gen Z protest so Gen Z protest a pipine sonba ke reason duji ne ke muni tum hala dak police tum je theng ji tok che chok la son claim play government against am dipine sonba ke reason do di latanang than policy la so video ni phan salam tha pune pu bang do na request bang da do la si man tu pen sila so protest suli bom ma kupi join ni mang ton than plir phan bor ipo ke chenge la Mexico det konat lo do la so lam ke chini ke nang so la sila so det konat lo do pulote Mexico det ke North American continent long situ lang continent pirthe long total 7 continents to di so na taxi North America ta si a continent no hala so a continent long si Mexico por det do total 32 states do la so a dead long enki hala dak ke president hello head lo president is the head of the state okay hala dak non Claudia pu inut hala so do hala si hala dak president lo enke komantu pen so protest suli bom pulote Mexican a city long de Mexico pu si city do hala capital matlo he Mexico ke pina capital city matlo hala dak sila so protest do bom mantu pen lo do pulote 15th of November pen lo hai 15th of November pulte mantulo Saturday lom pen podi Saturday lom pen hala dak a protest suli bom engela so protest long non an areng sodun tum ta ong piklo injured tum hala dak police pen si clash do kokmati police versus la public hai Gen Z tum le hai Gen Z mane 1997 pen 2012 lom jotmo tum hani Gen Z plus social media use pate la youth tum hai especially youth tum hai latumang bong si non protest suli bom latum det de hela ka prek hala dak activist tum ta join dun la pen arleng thi tum ta do ho angton join un det lo so a protest long la pen police versus la public si hada protest long che bhong dut lo udam pulo te hedi ke cheng bang ke peaceful protest si do amara fit bang ke police tum bang ta adhok tum bhan ke thenge chok do kok masi violence che plang det lo ke cheng bang ke peaceful protest fit bang ke violence che plang det lo en kala dak so far bang inkoy upon arrest de lo police tum tang ke over 100 police officers tum ta reng sodun mate injured atum do piklo inge public hin pen bang kwan lo injured dun pulote public hin pen bang ke bang pharo isireng koy an lo injured dun tang hala so protest to ki thi bang dolo mate ki thi bang non an ke avelang ki cheng bang hala dak peaceful protest si do tho bara fit bang police tum ta mani phan ke thengi chok do kok ma sela tum ta ning kang thu det mo sala son ma pujat ma hama chi bhong prut lo chi dan dut lo ekdom police tum ta tear gas pen cheng nok la har long ke war public hin ben thar long sari pen cheng nok long le war lap lo pi ma do ane ke pini fire extinguisher punoi di la son pen da police tum ta crowd pini phan hai to disperse the crowd la so pini phan bor ilo tum ta mat chi bhong dut lo areng sudun na sona do kok lo amat ahiring tang sak lo da ekdom heated situation hadak nonjong silang dam pulote inke main a reason ku people of pini son baga reason doji neke police tumben che bhongre de mate son protest re mate government against that protest ku people of pulote inut mayor Carlos Menjo po inut a mayor aphan abbo inke la Carlos Menjo malo pulote la inut politician talo inke mayor chuboma munit mayor mane municipal corporation only tum arjulong long lo bodi hala dak I hate municipal corporation do domati hala so I hate lo la Carlos Menjo pominit ke hala phan pathi lot inke la ke pathi ke assassination bu english pen ke pathi bang ke government tum si ke pathi pula so ajoine si hala dak protest rate inke government tum kubi polo pathi po mane pathi pulote lamik lang hala tum ningje bang hala tum ki pu bang ke hai hala tum chini mate ki pu bang ke la so bunit government against mate la sarkar against dam pik tha corruption hin puno di corruption thipik tha da corruption hin ta lang against dam anke la sona thakal da police misconduct di police tum ta corruption hai misconduct do pik tha
के जीरो टॉलरेंस against corruption puja alang mayor mati si municipality corporation long si board long ke head ke mayor helo mati inke ala so ar lota corruption lahai do inke lahai to manda corruption pa claim long le lahai lo he inke public atum support pik la sumunit pha inke ke claim mi pik ke dam mi pik asi ke claim ke dam mi u government against la corruption against asi padu dun lo mate voice raise dun lo purte tumi situation la tum phan sab su problem du gok ti mate threat du gok ti mati ke target tum du gok ti इनके लासो मेयर फरमान तुलो बथी बोलोते नवंबर 1 अर्नी हलदाक इसी फेस्टिवल दो डेड डे ऑफ मेक्सिको पु हलासो डेड डे ऑफ मेक्सिको लोंग अलंग फेस्टिवल अटेंड होते हलासो सी आबुन बॉब इनके के आब्दुन बॉब रीजन में केला करप्शन अगेंस्ट निंजे पिक ला सरकार अगेंस्ट निंजे पिक था इनके करप्शन एक चता निंग डॉग डे पुजा रे अमा लासो जोनी सी हलदाक बुनी तुम दा सपोर्ट पिक इनके अफिट बांग टारगेट दो को मसे अब लो इनके ला सो अनि कांग जोनी सी ला प्रोटेस्ट बांग के पदु इनके किचेंग ला ता पीसफुल प्रोटेस्ट अफिट बांग के ला पुलिस तुम ताके चोक चे दो कोक लो के थेंग के साब दो कोक मसी लासन मसी वायलेंस से प्लांग डेट लो इनके नोन ता हर दाक मुनी तुम प्रोटेस्ट बम ला हा सो दिम ला मेक्सिको मेक्सिकन सिटी है ला मेक्सिको मेन कैपिटल है मेक्सिको सिटी लोंग सी ला सो प्रोटेस्ट के दो दे लासो कार्लोस मेंजो पु मेयर आप था सब सन थान दु दे सो बुनी मेयर के मान चुनिंग माने 1 सेप्टेम्बर 2024 रनिंग कान सिला सो बुनी हला दा मेयर अपॉइंटेड लो हला दा मेयर चलो इनके लासो फ्रैंक लासो अलांग निस थान दाम ते दिंग ओलांग लासो बुनी के चार्ली लाइ क्वान अनमा सब सन थान प्रि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लो डिग्री दो लासो ना था अलांग पॉलिटिकल साइंस लो डिग्री कुरी तांग दो इनके अलांग ऐसे ऑडिटर दा काम क्लेम लो ला पॉलिटिक्स लोग आगे फ्रैंक पॉलिटिशियन है ता मिशन है पॉलिटिशियन दे ला सोजोनी से मुनी तुम अनिंग डॉग ओलो सुमनी फान इनके ओरिजिनल मैन के कार्लोस अल्बर्टो मेंजो रोड्रिगेज पुआ मेन दिंगो इनके ला सुमनी मेपिक तो माने एकदम काम क्लेम मेपिक पूजा है इनके ला सोजोनी से मुनी तुम पब्लिक ता अनिंग डॉग बांग दो मते फैन फॉलोइंग ओंग पिक ला सुमनी फान है सपोर्टिव पिक पब्लिक तुम सपोर्ट पिक मासिल प्रोटेस्ट बांग लाहेलो रीजन बांग के लाहेलो इनके लांगो नॉन नदी माने पीरथे लोंग जेनजी प्रोटेस्ट अफिट ओंग 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 लो ला यूथ तुम है प्रोटेस्ट अचु नांगली तुम थेगलोंग माने 8 सेप्टेम्बर ला नेपाल लोंग ता जेनजी प्रोटेस्ट दो पहला दाक सरकार पा विद्यार लो ला दाक प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ता काटनांग जुलो ची रिजाइन को लो प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट पे गेला सोना थाक अचु हेड ला पाकिस्तान लोंग 6 नवंबर नि था दाक जेनजी प्रोटेस्ट दो इनके ला रिसेंट ako langam thupulote August 24 arni Bangladesh long ta Genji protest do di nang litum chini lo mena arjulong lo mene Sri Lanka long talason non pejo pane di angton pirthe long non la kimi generation tum youths tum hai corruption dolo pulote mane corruption pa wifan ke thurpak nang po thurpak pi pulote mane isi a dead punon mate isi a state punon mate district jat hai larun e pula shor mu chini derlo inke पब्लिक पे ना के थे अभी मती हला पिने अब्राहम लिंकन निंजे सोन है फॉर दी पीपल बाय दी पीपल ऑफ दी पीपल बुपु है माने पब्लिक सी गवर्नमेंट सलाम मती पब्लिक सी गवर्नमेंट सलाम पब्लिक फांसी सलाम इंगे पब्लिक फांसी सलाम दी हला पुसन है लसी पब्लिक पे ना के थे मते अथा के बंगयोक ताबे जों सी पब्लिक सपोर्ट दो मते पब्लिक तुम जों सी ठेगलोंग लोजे लगे दिस इज नॉट राइट लगे एकदम चौकचे मते लासो सरकार एकदम करप्टेड पिक लोपलोते पकलो उन मुनी तुमसे सरकार से राम लाम मती हला बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल अब्राहम लिंकन गिनिंग जे लाम है लसी हला दाकटा लसन लो लसी नॉन पेजो पेन प्रोटेस्ट सन दोबम ला फिट ओंग 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 ला करप्शन के ओंग टू ओंग ओंग माथे दी ला सोजोनी सी के क्लेम नंग कोक बांगलाल हला दाकटा करप्शन थिप पिक तो सन गली जे इंडिया लोंग से करप्शन दु चट माते इंडियन स्टेट्स लोंग पुरा दिम लोंग सी करप्शन दु चट मा पुरा सन पुगाली नाहो का देर लोंग ता करप्शन दु हला दाकटा करप्शन माने टोलरेट तुने देलो के ओंग टू ओंग ओवर एक्सेस टू देलो अमासी ला प्रोटेस्ट नंग कोक लो इनके हला दाक मेक्सिकन गवर्नमेंट तुम की पुपु बांके ला दाक ला जेनजी प्रोटेस्ट पक्ले मते ला प्रोटेस्ट दो बम के ऑपोजिशन पार्टी मते पॉलिटिशियन तुम आरी थेपिक अन्नुंग न थुपेना फिटपेन जॉय पेन ला तुम सी कांग दोय तुन लॉक कुसी कि ब्लेम पन सिता को अन्य हक ला बांगा चिन्ने सिता हल दागा सरकार बांके लांगो सरकार तुम अमे थांग तुम फेल दे लो बोलते का प्रेक ऑपोजिशन पुने का प्रेक सन सी कोयर रेर मती लासी लासोना सिनेरियो मते लासोना सीन से दागा थेगलोंग लो सिनोन लासोन लासी
nang than pri lo ang ton de ko pi pot ma ko son ma ang ton nang than pri lo na li tum phan buji lo puse ma thalo ni phan request bang ta do lo so apu thak video salam tha sar video salam tha pu la si clear lo puse ma thalo pine clearly buji that put tang li tum comment ang drop ta me la pen pine apu thak topic pu thak na li tum ko chini ang tung do pulo tang li tum ni phan comment drop not ne por he pen ang li tum phan hala so topic jong si relevant pulo tang li tum phan video nang salam pen than ko chini tu okay la si chitong tu na